очень льготный инвестиционный климат, есть законодательство, которое защищает инвестиции. Poi l'Abkhazia è molto aperta per gli investimenti, c'è la legge degli investimenti che protegge. Кстати, вот, скажем, если будет инвестиции там более какой-то суммы, то на 3 года вообще от налога избавляется. Quindi c'è una cifra, dopodiché degli investimenti, no? Se paghi questa cifra di investimento non paghi le tasse poi per 3 anni. Скажем, если речь идет о туристском бизнесе, то в Абхазию приезжает в год около 1 миллиона туристов сейчас. Se si tratta di affari turistici, in questo momento viene quasi 1 milione di turisti in И это Abkhazia. не предел, Абхазия может принимать в 3 раза больше. E non è il limite, l'Abkhazia può ospitare 3 volte di più. Нам нужны инвестиции, чтобы нашу туристскую культуру обновить. Però servono gli investimenti per rinnovare l'infrastruttura Я turistica. уверен, если будет должен уровень инвестиций, то Абхазия через 5 лет станет одним из самых популярных туристических мест в Европе. Sono sicuro che se investimenti ci saranno abbastanza, l'Abkhazia diventerà uno di paesi più, diciamo, attraenti dal punto di vista turistico. Потому что у нас уникальное географическое положение. Абхазия находится между высокими горами кавказскими, очень высокими горами, до 4 километров. Perché l'Abkhazia si trova in un posto unico dove ci sono le montagne alte fino a 4.000 metri. И очень теплое Черное море. E poi c'è anche il mare molto caldo. И, скажем, в мае можно кататься на лыжах в горах. E per esempio, per dire, a maggio si può andare a sciare. И через полчаса уже быть на море купаться. E tra mezz'ora si può andare a fare il bagno nel mare. И температура воды летом бывает 27, 26, 28. Poi la temperatura dell'acqua nel mare d'estate arriva fino a 28 gradi. То есть и там климат субтропический. Il clima è subtropicale. И на побережье, однако в горах он почти альпийский климат. Questo è sulla pianura, invece sulle montagne è proprio... Можно сказать, что Абхазия один из самых интересных для развития, для инвестиций регионов Евразии. Si può dire che l'Abkhazia è una regione più interessante per lo sviluppo e per investimenti. И тот факт, что приезжает очень много людей, миллион, будет 2-3 миллиона, означает, что очень быстро инвестиции будут окупаться. E il fatto che viene 1 milione di persone, poi magari 2 e 3, significa che gli investimenti daranno una risposta velocemente. Stasera ringrazio il Ministro degli Esteri dell'Abkhazia che è venuto e ci ha ridotto sulla situazione in Abkhazia. Il Ministro saprà benissimo che il Veneto Socialissimo Governo che io rappresento già nel 2008 ha riconosciuto immediatamente il diritto del popolo dell'Abkhazia e dell'Ossetia a avere una loro indipendenza e vivere indipendenti tra gli stati indipendenti e ha immediatamente condannato l'aggressione di Saakashvili su suggerimento di Codolina Rai, tra gli altri, ma adesso andremo a vedere la questione. Ecco, noi pensiamo che sia necessario che i piccoli popoli, ma con una grande storia, una grande cultura, una grande tradizione come l'Abkhazia, che tra l'altro è nata, diciamo così, nello stesso periodo della Venezia Serenissima Repubblica, sia estremamente importante che trovino un loro modo di esprimersi a livello internazionale. Adesso farò una citazione soltanto che è quella da guardare in maniera interessante la conferenza di Bandung che il Ministro degli Esteri sa, che poi è andato in un certo modo, che però poteva salvaguardare gli interessi dei piccoli popoli contro lo strapotere delle superpotenze. Questo è quanto noi pensiamo. Dopo ci permettiamo di dire che l'Abkhazia ha avuto rapporti con l'impero romano, ma Venezia è l'erede dell'impero romano. Perché? Perché c'è stato Roma, c'è stato Bisanzio
e poi c'è stata Venezia, nel senso che c'è stata una triangolazione, mentre Mosca ha ereditato dal punto di vista religioso. Ecco, questo è perché noi, devo dire anche quello che pensiamo noi, per noi, non per noi, storicamente l'Italia non esiste, non è mai esistita, non ha storia, non ha cultura, non ha tradizioni, è stata una espansione super imperialistica del Regno di Sardegna e del Piemonte, quindi noi ci auguriamo che possiamo essere quasi certi che l'ultimo governo della Repubblica Italiana sarà rappresentato da Monti e poi i popoli della penisola otterranno la loro libertà e nel momento in cui otterremo la nostra libertà, come ci rimane il diritto, perché a voi vi hanno portato via tutto, ormai ci hanno portato via anche le poltrone del Senato Veneto, perché le poltrone del Senato Veneto le hanno nelle cantine culinari e siamo pronti a avere quei rapporti necessari che possono esserci nel Mediterraneo tra noi, la Grecia, Cipro, Israele, eccetera. E dopo devo anche dire un'altra cosa, non è la quantità di persone originarie di un paese che convalidano quel paese, perché sia Abkhazia era ridotto al 18%, perché in base alla pulizia etnica. In Israele gli ebrei erano ridotti a minimi termini perché c'è stata pulizia etnica. Nel Kosovo, pur essendo una patria della Serbia, la pulizia etnica ha ridotto il Kosovo a quello che è. Ecco, questo spero e auguro alla democrazia tutto il bene che possa augurarvi. Ну, я хочу сказать о том, что спасибо за ваше выступление. Хочу сказать, что даже не говоря о римской связи с Римской империей, значит, уже были очень большие связи между средние века, между Генуей и Венецией. Non parlando dell'impero romano, nel Medioevo Abkhazia aveva rapporti con Genova. Вот я хочу говорить здесь там Генуя и Венеция. Да. Вот здесь Андон Абхазия, да, здесь на карте есть, вот карта 1480. C'è una mappa del 1480. И там есть детальная карта, где название места Абхазии. То есть очень были большие связи. È una mappa italiana dove si fa vedere l'Abkhazia, insomma, con i nomi delle città. Так что речь идет опять о восстановлении утраченных связей. Quindi si tratta di restaurazione dei rapporti che si sono persi. Buongiorno, mi chiamo Vladimir, scrivo per Комсомольская правда, che è un quotidiano russo. Sappiamo bene che i rapporti italo-russi sono eccellenti, così sono definiti dai nostri leader da decenni. Volevo chiedere se questo aspetto vi aiuta, usando parole sue, a rompere a sciogliere il ghiaccio qui in Italia. In qualche modo, e se vedete più sensibilità qui in Italia che in altri paesi esterni. L'attuale livello politico è accolto qui in Italia e se questo livello vi permette di risolvere alcuni problemi di cui aveva parlato, problemi tecnici di tipo umanitario, economico. Grazie. Ну, конечно, мы очень близки к России, знаете. Ovviamente siamo molto vicino alla Russia. И Россия это первая страна, которая Абхазию признала. La Russia è il primo paese che ha riconosciuto l'Abkhazia. И она оказывает Абхазии очень щедрую гуманитарную помощь. La Russia fa grande aiuto umanitario all'Abkhazia. И нам очень отрадно, что между Италией и Россией очень хорошие отношения. Siamo contenti che tra Italia e Russia ci sono buoni rapporti. Это с большим основанием дает нам возможность здесь быть. Che ci permette ancora di più di essere qua. Хотя Италия не признает Абхазию. Anche se l'Italia per ora non riconosce l'Abkhazia, per ora. Да, но я думаю, что это будет. Però io penso arriviamo a questo punto. И если
Абхазия часть Европы, так и Россия, так и Италия. Очень естественно, что мы все общаемся и встречаемся и разговариваем. L'Abkhazia, come ho detto, è la parte dell'Europa, è molto naturale che noi tutti ci incontriamo e ci parliamo. Так что моя цель здесь, это первый раз я в таком информационном, так сказать, турне в Абхазии, в Италии. È per la prima volta che sono qui in Italia in un tour così di informazioni. Хотя грузинское посольство сделало все, чтобы какие-то контакты не были осуществлены, в частности на официальном уровне. Anche se l'ambasciata georgiana ha fatto tutto per non realizzare alcuni incontri a livello ufficiale. Однако эта вот грузинская политика по изоляции Абхазии, она не будет успешной. Però questa è la politica dell'isolamento dell'Abkhazia che non avrà successo. Невозможно в 19 веке изолировать целый народ. Non è possibile nel XXI secolo isolare una popolazione intera. Да, поэтому мы очень рады нынешним контактам и готовы их продолжать. Quindi siamo molto contenti dei contatti attuali che ora abbiamo e vogliamo continuare. Я уверен, что когда наш политический конфликт в Грузии закончится, а он закончится когда-либо, Sono certo che quando finisce il nostro conflitto politico con la Georgia, sono sicuro che finisce. мы установим очень близкие дружеские отношения с Грузией. Noi stabiliamo un buon rapporto di amicizia con la Georgia. На основе независимости двух стран и взаимного уважения. Basato sull'indipendenza di due paesi e sul rispetto Между reciproco. нашими народами очень много общего в культуре, в истории. Tra i nostri popoli ci sono tante cose in comune, simili in cultura e nella storia. Я уверяю вас, что в Абхазии будут все счастливы, чтобы конфликт закончился и чтобы наши страны, наши народы дружили и общались. Vi assicuro che in Abkhazia la popolazione sarà contenta se il conflitto finisce e che tutti dialogano. Quindi oggi con che visto siete qua in Italia? Con che? Visto? То есть сегодня кто? В каком качестве? В каком качестве? Нет, вопрос несколько другой. Он спрашивает насчет въездных виз. Che visto? Виза. Например, чтобы попасть в вашу страну. Да, ну, в нашу страну. Да, виза. Я понял. То есть, как вы можете, да, виза нужна, но у нас безвизовый режим со странами СНГ. В Абхазии. Со странами СНГ. Кто выдает визовую визу? Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел. Здесь, в Италии, где ее А можно? в Италии? Se si può avere il visto qua in Italia. Вы знаете, что можно обратиться по интернету, да, в один из сайтов Абхазского министерства иностранных дел, заполнить формуляр, и через 5 дней у вас будет ответ, и будет виза. Под проблем. И вы тогда... Perché non avevo capito la domanda, se riferiva ai visti Abkhazio o visti russi, italiani? Sì. Виза Абхазская? Для итальянцев. Для итальянцев. В общем, я сказал, на интернете зайти на сайт, заполнить формуляр. Пусть работает переводчик. Sì, no, perché non ho capito la domanda, quali erano i visti italiani o visti Abkhazia, di cosa si No, mi tratta? è stato chiesto Con che visto? Con che Sì. visto oggi, cioè come avete fatto a entrare in Italia, con che passaporto, con che visto? А я? Но у меня российский паспорт, C'ho un passaporto russo, виза шенгенская и, visa Schengen. к сожалению, Италия пока не признает абхазских паспортов. Purtroppo l'Italia ancora non riconosce i passaporti abkhasi. Когда она признает, я буду очень счастлив, если паспорт. Quando riconoscerà il passaporto abkhazo sarò contento, felice di venire qua con il Кстати, passaporto. интересная тема за полнограмма. Дело в том, что имеется ситуация, похожая на Абхазию, да? C'è una situazione simile all'Abkhazia. Скажем, это Kosovo. Kosovo, per esempio. Kosovo не признается 5 странами членами Евросоюза. Kosovo non è riconosciuto da 5 paesi esponenti dell'Unione Europea. Это Греция, Испания, Румыния, Grecia, Spagna, Romania, Macedonia. Однако эти страны выдают визы Però questi paesi зарубежные паспорта косоварам. mettono i visi nei passaporti per viaggiare Потому что они считают, что граждане страны имеют право
путешествовать. Perché loro considerano che i cittadini del paese hanno il diritto di viaggiare. Другой пример это значит, турки Северного Кипра. L'altro esempio sono i turchi del Cipro del Nord, Это тоже часть Европы. che è la parte d'Europa. И хотя их не признают никто, кроме Турции, Anche se non li riconosce nessuno tranne la Turchia, одна 9 стран дает визы, въездные визы в заграничные паспорта граждан Турецкой Республики Северный Кипр. però 9 paesi li mettono il visto nel loro passaporto per uscire fuori. Включая США, Stati Uniti, Великобритания, Gran Bretagna, Australia и другие страны. e altri paesi. Поэтому я думаю, что если нам будет возможность дана еще даже до признания Абхазии ставить визы итальянские, европейские, американские, абхазские паспорта, это было бы просто идеально. E se avremo la possibilità che i paesi ci metteranno il visto nei nostri passaporti abkhasi anche prima del riconoscimento sarebbe ideale. Даже хочу сказать, что даже Грузия, которая не признает Косово, Anche Georgia, che non riconosce Kosovo, выдает визы, паспорта граждан Косово. dà i visti per i cittadini. Только, кстати, Kosovo. Китай не признает Косово, однако выдает паспорта, визы, паспорта. Anche la Cina, che non riconosce Так Kosovo, что deve dare i visti per примеры i есть. kosovari. Quindi ci sono esempi. No, c'è un problema, non è chiarissimo, nel senso che quello che voi dite è che i paesi dell'Unione Europea non concedono il visto a chi ha il passaporto a caso o a quei cittadini a caso, che poi sono tutti che hanno il passaporto, cioè non concedono il visto sul passaporto russo ai cittadini che provengono dall'Abkhazia, visto che hanno il doppio passaporto, no? Il passaporto di... Да, это Tant'è che lei хороший ha un вопрос. è qui con È un una bella passaporto russo domanda. ma diplomatico, non con un passaporto Да. russo per cui ha Это chiesto... хороший вопрос, потому что Una bella domanda. вот, у абхазов есть два паспорта. Abkhazia hanno due passaporti, Абхазский и Un abkhazo. заграничный русский. e un altro russo però per estate. Но благодаря политике Грузии по изоляции Абхазии, grazie alla politica della Georgia sull'isolamento dell'Abkhazia, они просят правительства европейских стран и США не ставить визы в российские паспорта граждан Абхазии. i georgiani chiedono ai paesi europei di non mettere il visto nel passaporto russo di cittadini per cittadini abkhasi. Эта политика успешная, E questa politica ha successo. потому что абхазские граждане имеют огромные проблемы получить визы в их российские паспорта. Perché i cittadini abkhasi hanno grandi problemi di avere il visto nei propri passaporti Вот такая russi ситуация. e ci troviamo in questa situazione. Quindi questo accade per tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi anche l'Italia, cioè Sì, l'Italia certo. non sta concedendo il visto d'ingresso a Есть- chi ha un passaporto russo ma ha residenza a casa, questo è quello Да, che да. accade. Есть специальный циркуляр в МИДах европейских стран. C'è un speciale circuito circolare, scusate, in Ministeri degli Affari Esteri in paesi europei которые не рекомендуют ставить визы гражданам русские паспорта, зарубежные паспорта России гражданам Абхазии. che consiglia di non mettere il visto nei passaporti russi per espatrio di cittadini Я abkhasi. понимаю, почему Грузия не хочет, чтобы Абхазия могла абхазские граждане путешествовать, потому что она политика изоляции Абхазии. Но почему европейские страны, демократические, гуманные страны, следуют политике Грузии по изоляции Абхазии? Это для нас непонятно совершенно. Io capisco perché la Georgia segue questa politica di isolamento dell'Abkhazia, però non riesco a capire perché l'Europa, i paesi europei che sono democratici e aperti seguono la stessa politica dell'isolamento. Ecco, però c'è una domanda. La Russia e l'Unione Europea sono impegnati in un negoziato abbastanza intenso sui visti, sulla concessione dei visti. Questa, visto che comunque è un problema, queste persone hanno un passaporto russo, è inserito questo problema nei negoziati con la questione dell'Unione Europea sulla concessione dei visti e sulla facilitazione della concessione dei visti ai cittadini russi, oppure no, oppure non fa parte di questo negoziato? Ну, пока еще договора нет, ведутся переговоры, конечно. Мы не знаем, что будет результатом, но если так будет очень хорошо, будет решение проблем.
Понимаете, Per ora soltanto è a livello di negoziazione, quindi non si è posto ancora questa domanda. понимаете, проблема в том, что у нас есть студенты, которые хотят Il путешествовать. problema è che abbiamo tanti studenti che vogliono У нас есть viaggiare, бизнесмены, которые хотят путешествовать. tanti uomini da fare Заключать контакты с другими бизнесменами других стран. che vogliono stabilire rapporti con uomini da fare di altri paesi. У нас есть больные, которые лечатся на Западе. Abbiamo molti ammalati che vogliono e devono curarsi И fuori. всем им запрещается есть Европейский Союз и США, потому что Грузия не хочет. E a tutti loro non si concede il permesso di entrare in Unione Europea perché la Georgia non lo К vuole. счастью, есть исключения. Però ci sono anche le eccezioni ovviamente. Вот есть пример, когда вот C'è un esempio Мама Нурджо, наш больной ребенок, 14 лет, больной лейкемией, он выгрузил в Италию, и он лечится здесь. Вот, ситуация тяжелая с ним, однако это все-таки пример, когда есть очень хорошие гуманитарные исключения для правил. Per farvi un esempio di eccezione, c'è un nostro ragazzo di 17 anni che ha leucemia, che in questo momento sta in ospedale a Pesaro, sicuro. И мы знаем, что проблема не между народами Абхазии и народами Грузии, и народами Европы, а проблема между правительствами. Вот эти отношения. Sappiamo bene che il problema non sta nei popoli di Abkhazia e di Georgia e dei popoli europei, ma sta nel problema politico tra i governi di questi paesi. То есть мы являемся жертвами геополитических проблем между вот, странами. E noi siamo le vittime di questi giochi geopolitici. Sono altre domande? Non ci sono altre. Chiudiamo questa conferenza stampa ringraziando per la presenza e per la pazienza. Voglio ricordare che il Ministro nei prossimi giorni sarà qua in Italia, quindi si recherà in altre città e continuerà sulla falsa riga o sulla giusta riga di quello che ha detto stamattina. Sono incontri anche importanti, grande curiosità sia per esempio nel Pesarese, sia a San Marino, sia in altre città che lo aspettano per conoscere bene questa realtà. Vi ringrazio ancora. Спасибо всем, и всех я приглашаю в Абхазию. Grazie a tutti, vi invito tutti Увидеть, что я вас не обманываю, когда правда. per